Mobile iho majoini pen akor puari deng atipia pran kedang. Lahori jan along heroin pen bang hini raikom saikiari deng kaching nang. Diphu mile phoben kolonga long boha kedo kepeltia tumta songamen chipri pontanglo. Karbiang long live prime time birta long pen nili sami juli baby no energy tha birtang ton pen. Bakalaya police station angkang recho hidia long kido Biswajit Barman bu inuda bangpu kedam tang chiti ni phai kresir cap arni ajo por phai sir cap malom atipi Mayarani Barman aphan apran armudet. Mobile homa joini penta pir thelong muni dinoda prantam nang. Lake volongkomajia habar recho hidia long alam kilo. Biswajit Barman pu inut arta ningkan thomkebra phowa bangpu mobile recharge a joini pen methangati pia pok at Mayarani Barman aphan apran armudet lo. La soalam ke phola ke kedam tang chiti ni phai kresir cap arni ajo por phai sir cap malom henlo. Pherang ke birta kire damahut bokolea police atun kapachinia tengke pato viajo por phai sir cap malom Biswajit Barman bang mobile recharge chot hab dam pen hem bangsi amina mobile bangke changer pen chetok rai dat lo. La soahut atipi Mayarani Barman bangta people si mobile ka phalang noma kar judunja phan adung an kiduna hot si men atipi aphanta changer pen aphua long thengsi apran and detlo যোৱাকালি যে আপুনি যে মাৰি দিছিলে কিহৰ কাৰণে মাৰিছিলে স্যাৰ মই যোৱাকালি জানি বুজি মাৰা নাই মানে মোবাইলটো মই ভাঙিম বুলি কওঁতে যেতিয়া হেৰি সিদ্ধান্তৰ লগত মাৰিম বুলি কওঁতে মানুহজনী সন্মুখত আহি পেলাই মানে তাৰ মাথাত লাগি থাকিলে মানে যাক মাৰিছে আপোনাক কি লাগে মোৰ নব লাগে মাৰাৰ পাছত হস্পিটেল লৈ অহা নাই নেকি মাৰাৰ পিছত স্যাৰ মই তাক হেৰি মানে তলত পৰি গৈছে যে মই পানীৰ ওচৰতে মানে এতিয়া হেৰি তাৰ উশাহটো মানে বন্ধ হোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে কি কৰিম অকলে মানুহ এইফালে কৰিব নাই এইফালে মাও এইফালে হেৰি কৰিব নোৱাৰে আকৌ বাইদেউ এতিয়া ঘৰৰ মানুহকেইটা একো কৰা নাই কি কৰিম Halapu apran karmut bek Biswajit Barman aphanta bokolea police atumpen net ingnang poncheblo. ওলাই যোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ যিটো ওপৰলৈকে আমি উৎপাদন কৰি যোৱাৰ পাছত তো আমি ডেড বডিটো আমাৰ থানালৈকে অনা হ'ল তাৰপিছতে আমি মিনিমাম 3-4-5 ঘণ্টামান লাগিছে আমি মানুহজনক বিচাৰি তাৰ পৰা আমি ৰেস্কিউ কৰিবলৈ পাৰোঁ মানুহজনক তাৰ পাছত আনিলোঁ আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ বকলীয়া থানাৰ 51/21 মানে মাৰ্ডাৰ কেছত 302 তাৰপিছতে এতিয়া Volongkomaji pen Welson terang Karbiang long live. Drugs free Assam kapaman ponjia phanpura sarkar hin pen ke mang ponalong Assam raikom saikhia hin pen ke ongdung arakia hormu neplong lo na pen ke ongdung abang phubang phiatum raikom saikhia ri deng chingnang lo Arniwang anson thak-thaksi kedam tang chiti ni phai kresir kepaning ve por phai kre simalom Lahorijan police station angkang Lahorijan along tower pikiri ka khuruga sai kedeng bomahut MN01AK 4789 ihum Manipur pen kewanga bolero along kangri kangkrang hormu mate heroin nebdun long check lo ke nebdun long check a bolero along pen ke long duna heroin e homalong grams pharuplira krehini do la pen hom thong kep sabona homalong thawetsi longpon lo Bangso along Kacharabdun Kidoa Bangpu Manipur Thawbala Rong Amekar Jaila Budina Sopo Amjad Ali Arta Nikan Thongkebra Troxy Lapen Kamir Shah Sopo Said Anis Khan Arta Nikan Thongkebra Nerkebatu Bang Hinia Phan Raikom Saikia Hinpen Nep Ingnang Poncheklo Bangso tower pikiri ka khoroga sai ke denga hut Lahorijan IC pen SI Lutfur Rahman pen ke japon along claim rapet raikom sai khetum cherap chitudun Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang long live
Aning kan wang ason tak taxi peneng suri hinira inquiry si aning kan let hota Journal Karbi Youth Festival kapaman ponjia phan ahawar tina longta tirika mamai keseng padoponlo lason thot si pini denarong ZKYF asa hemalong kewangji ingdeng inquiry sirkep ZKYF kapaman ponjia phan pura tirika mamai keseng padopon Kedamtang Parukri sirkep kebra hini aningkan denarong along ZKYF mahang pathek pondet penapi denarong hawara parman aningkan wangta ZKYF nang talon bom bang bom lo. Lason si peneng suri hini ra inquiry si mate ingdeng inquiry sirkep Journal Karbi Youth Festival kapaman ponjia phanpura pini denarong along tirika mamai keseng padopon. Nasi bangso phutha klar dagalam thei kachini ponjia phan denarong pherangke bikrom teron along pende arju ponsina. Kardom karbing long life kelang ala tum don pini nil tum karbing long life pen ladak denarong ke pachua klam long sidolo pini jasemet nil tum karbing long life kelang ala tuman pachini pon kang tum mangala lo non nangke leji ingdeng ingkoira sirkep labangso rongaji ke talon pon long denarong lisum inso rongaji mate labangso terikama me seng pon lo pini labangso terikama me ke seng pon long pini penangan ada baji kepen baji ke thom analang litum chingwai ching sai padu pono ni kwan se alang litum bi ponjima la sona puthak pen chenglok alang litum budget pen chenglok la pen alang litum konasi bi ponjima adim klong athema chunenga bangke alang litum dong hapsi bi ponlo penenga bangke ladak denarong ke pathu aklama bangke four lane towards si penangan ke along le pondet policy ke padusi labangso ke pathu aklama long labangso rongaji talon pon si me pu alam thesi parai ponlo la so teng si pini labangso ke pathu aklama long si nilis deme karbing long live kelang ratuman pachini ponik tu mangalo labangso four lane nang ke leji penangan la nan tu skuti ki bi ang si labangso along le pondet po la si ladak ke denarong kesias aro journal committee hin pensita me ning duglo athema labangso ke pathu aklam long si ko ananing kan penone rong aji ke talon pon sita me peneng ke padusi po pusi alang lisu same labangso tirikama me ke seng pon hut alang tum adim klong ladak denarong Bangso tirika mamai keseng ponahut KAC Deputy Chairman Rite Singh Hiaphan tirika maipu Klembang maipu Babu Ingti Prodip Ingtia Phan Chunbang Babu Rongpia Phan Rap Chunbang arpu pekonlo Tak denarong kisia sesai hemalong lapen nilitum ikhom aparman 13 lapen 15 arni an bang nilitum labangso ahawaram isuning sorongaji ke talon di panci thikpon igelo asi kato bobe alaso kepacunjia panel tum sub committee atau abe tum pencehang se 26 arni bangke nilitum da dari kamame executive ini ponpo kala bangso arni sini tum kado bobe budget saja si kami nilitum semar poni lapen nilitum ningke thelo lapen labangso hawa risuning sorongaji bangke mesen pen talon pon unko kusi mathalo denarong pen bikrom teron karbiang long live Karlitang atuma phan kachikimo song alama kapasun lapen kache song ahut kaching thanga peri me thorsi mile pholong boha kedo KPL tia butung atumta KPL tia songamen chipri ponsi methang ahem chepang nurin tilo lason tak si kolonga long boha kedo KPL tia ru atumta songamen chipri ponsi methang ahem chidodam lo Mon samalam don chetok det penapi arona tengpen diphu mile pholong kaboha KPL tia song atumta pini songamen chipri ponsi methang ahemana chepang nu ponthulo labangso song ke pajut sia hut khaya pharman kache song pen apran ke dam nanga tuma phan milur kai ponsi chikimo ponlo laswa hut KPLRT amai phu ran rong pikaning je pona tengke kewangji langarni risim kangtang pen che song selo anparta majokta laswa songamen pen akaprek abidi klem pondong lelupu ase me deng ponsi pini songalong kaching thang apiari do antame mi prin ponelo ni dum ari ding kloi pen ka che song bom ang bom 2011 January 8 tarik ni dum song mahang patheklo KPLT Karbi People Liberation Tiger pitihek pen KPLT jelo so song helero song ber tu mahang patheklo pathek de pen aphi wang bom ni dum sarkar pen pu chingki than ka do ve lamdon che tok 4 September 2021 nitum lamdom chitaglo peace accord si halabang so long nitum ka do ve
ningkang samlo so pensili tum kato we kroidem besi mon lamdon si tokon lo si pini tum ke asong ke pajut mate angdung ki tilo pini posi kado ko we solang do karbeng rong rat apanta si kachuru kang tung lalo je ningkan crazy ni tum habbi ke do onohut nangka cerap nangka cek dodun kisung ke boy nangka pho nangka chak don tum ana phana ke ro pilo halapu chiti ni phai player ni song truck helikopter song atuma long pache tondon sik mon samalam don chetok don lo lapen bang so alam don kache tokalong ke do anta nilitum ninging samlo puta rompia sangho ning jepon lason dak thakse halapu kolonga long boha ke do KPLT arwa tumta kalitang atuma phan kachiki momilur kai ponsi song alama chepasun pen song amen chipri ponsi ingsam jin pen methang ahem chedam thulo laso asai kedeng ahut KPLT amaipu donri kramsa kaningia tengke nili tuma phan vorenga barsai pen danglok akaprekason anta nanglang ponanji lapen song anok be do ana phan kapabon alam hoi do anta nang paprai pipon lap nangji pusi sorkar phan kachuning ri padopon Itong pini ano bangke isi KPLT sis harbel res kalbenglong kolonga lapen bolong komaji kasi pini ar ni tum labang so kem tum disbel korilo lapen itum labang so kem ke kachip tiro bon sitamen itum non kiwangi bangke itum isi committee kecing do United committee kecing do akan dari hal society kecing terjadi akan hitung aku sarkar pada ini kami implement tak hitung cengki pandang di penlas implement pandangan penang ke sukses lagi akan central government pandangan Assam government pandangan itu cengki pandang di akan hitung pan implement lagi masih problem lagi masih implement lagi Pasini tum KPLT sekarang motor central government tum Assam government pada kedua masih kritik tak tum sai pembantu mon samalam don ke chetok etlo lasima dua song anok be tumta ke claim ke dampa media phan KPLT CNC atur hansia hin pen kachuning ri padoponsi mopine choklem det positame songamen enpon pidet nangpo lapen methang si adai che envet nanji pusi kachuning ri padopon lapen isi kachuning ri tulanga mangkelalo nitum kaduk kawe akedar saphan sitame hedunga warsai gorenga warsai awarsai sita nilitum aphan nang panong pipen uthot nitum hormu hota nitum keche ot thire ji aphan ke council aphan si nilitum chuning ri hedunga kachuning ri mangkelalo nitum kedar saphan awar sai nang thu po nang po la punitum aphan na punang iri bugo bangke nitum phano bangke nang claim ke nang po lasi councilor sor aphan na pen state sokar la pen central sokar aphan sami chuning riton diphupen longsodaringti lapen dongkamokam pen wikibe karbiang long live Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad Karbi Anglong District Committee atum patir piponsi kedamtang chiti ni phai Krisir Keparni Bokajan Higher Secondary School along AJYCP Bokajan Regional Committee ningkan hinipen ephong arpu kimi kachelara mai padopon AJYCP Karbi Anglong District Committee amai phu G2 phukan gachaphem phu pona mai along AJYCP KADC abidisar horening tipen Bokajan Press Club adun mai phu ananterang atum chetong dun Maya long kachetong dun alohi atumpen non malong longria long prek jama kisung ki boy ke do open la pusona pora hut inut wepen ke kache songja phan chirtoro lasi hamphanga song dolote kache song aphan isi RD do mochotiti lapen low charlie asong ta akenang sorbinong lasi anutin low charlie ari soe jang atumta high school angdeng lelote low charlie asong along cherap chetu dunsi kimi jasamet AASU KSA lapen AJYCP asong along setami cherap chetu dunangji pusi lamjai ponrenti Piniarni AJYCP Low Charlie Asong along Kevang Pen Kacharap Chetu Dunjia Phan Kengkam Kachejordun Thega Pot Kachoro Pajir Ponsi Arpu Kimi Kedengatum Anaphanta Keklem Kedampa Media Phanta Ahir Jumi Pajirun Renti Maya long penang anapor kaching wai padodet penapi AJYCP BRC aphan isi ingtang kring asong arpu chepek ponlo laswalong maipu Sandip Saikya Dunmaipu Neloy Duara Chunbang
Niraj Phukan Rapchun bang Vishal Terong lapen break jamar pu pekpon pen bang kri sia tuma phanke claim bangar pu pekpon si semi ke dengan sai sitami padopon lo bokajan pen ananterang Karbi Anglong lo Tangde pini prime tama berta gila ponsi kang tonik lo